Petrom Pajićem su radili zajedno u Beogradu, pa smo neprestano šetajući se i razgovarali. Ova pesma na neki način govori o tom našem zajedničkim tim doživljajima te šetnje. Noć je hladna, a mi bez kaputa. Petar Pajić raspričan o dedi koji gine nekoliko puta na ispitu zašto život vredi. U toj priči Valjevo sve veće, Kolubara i duža i šira, nabujala smanjiti se neće kad izvire iz samog svemira. Na Medvednik nebo se oslanja, njemu nema planine milije, podignute da slobodu sanja na ramenu Virčanin Ilije. Tamo ptice nisu kao suda, niti lete s drveta na drvo, da dokažu postojanje čuda. U pesniku našle su ostrvo. Noć je hladna, a mi bez kaputa, naviknuti na hladnoću mnogu. Ipak bi nam dobro došla ljuta, usput negde onako samo. Umetnički put Milutina Rankovića je doveo do sretanja sa brojnim pročuvenim ljudima od ovoga sveta. Jako su mnogo od njih već sada preseljeni u carstvo nebo. Tako je upoznao i starce Hilandarce, blagoslov dobio patrijarha Pavla, mitropolita Amfilohija, Baja u podolju patrijarha Moskva, master časove držao na Bogorodskoj institutu. Na Svetosavskom balu sede za istim stolom sa Emanuelom Macronom, vlasnikom rade Boja Žmićom Aleksićem, a predsjednika Saveza Srba Francuske, Đura Ćetrovića, ni korona nije sprečila da mu iz Pariza u Srbiju donese medalju ovog saveza, osnovano 1912. godine, i uručeno je Henriki Kolubare. Ambasadori Republike podobno sa radošću su posjećivali njegove izložbe u crkvi Svetog Save u ulici Simplon, a potom hitali da sa njim posete kafane u kojima je sedeo Van Gogh ili Crnu mačku, vekovno steći svetu umetnika. Mladi ruski akademski slikari, sto za kojim je ovaj naš srpski umetnik sedeo u kafeu Sovjetski savez, nazvali su Milutinskaja republika. Od Junitora do mora raščule su se njegove besede i zdravice koje slave principe Marka Miljanova, a slavna Olja Ivanicki govorila je da mu srce kuca iz drveta i da je viđen da osvoji svet. Brojni ugledi od pera pisali su o njemu, a bibliotekarka Dimitrija Kuncović iz Lazarevca izdala je u 3 navrata slovo o Milutinu, izbor iz njegove bibliografije, direktorka ugledne biblioteke, profesorka Jasmina Ivanković, izabraće i pročitati nam nekoliko slova spomenutog izdanja. Dobroveče u ime biblioteke izdavača publikacije Slovo o Milutinu. Milutinu pre svega čestitam veliko jubilej, takođe, pored toga što obeležavamo ovaj jubileje ove godine, zahvaljujem se i kulturno-prosvetnoj zajednici koja je uvažila naš predlog da Milutin ove godine slavi ne samo jubilej, nego i slavodobitno kao nosilac Vukove nagrade, a naša ustanova je jedan od predlagača. Kao što malo pre reče Maja, u ovom citatu koji napisala velika Olja Ivanicki, ja volim da kažem da je Milutin svetski, a naš. I upravo tu moju tezu najbolje potvrđuju koleginice iz Rusije, umetnice koje su dosta sarađivale, družile se i pisale o Milutinu Rankoviću. Ja ću večeras pročitati 2 kratka odlomka iz slova o Milutinu.
Prvi je napisala Olesija Velkova. Olesija Velkova je režiser i o našem Milutinu Olesija kaže sledeće. Milutin Ranković je umetnik čija sudbina nije jednostavna. Njegov talenat se javlja rano i prvu samostalnu izložbu imao je kada mu je bilo 18 godina. Milutin je odmah našao svoj pravac ka duhovnoj umetnosti, ali je dugo tragao za stilom. On nije poznat samo na teritoriji bivše Jugoslavije, nego i na tako dalekim tačkama sveta kao što su Australija i Novi Zeland. S jedne strane, to je svetski čovek koji svoje radove izlaže u galerijama i muzejima i organizuje majstorske časove, a s druge strane, pustinjak koji nestaje u šumama i rekama u potrazi za retkim vrstama drveta. Takođe, druga Ruskinja koja je na podjednako lep i nadahnut način pisala o Milutinu je glavni urednik portala Lepote Balkana Elena Natić. Elena o Milutinu kaže sledeće. Imala sam sreću da upoznam Milutina Rankovića kada je sa svojom izložbom došao u Moskvu 2010. godine. Odenuo je lepu srpsku narodnu nošnju kojom je privukao poglede svih u sali. Nemoguće je bilo zamisliti da taj čovek živi u istom vremenu kao i mi. Učinilo nam se da je Milutin junak iz neke daleke prekrasne bajke, kao i njegovi radovi, sa toliko snage, lepote i ljubavi prema svojim korenima. Kada sam ga intervjuisala, Milutin je govorio da drvo za svoje skulpture nalazi na obalama brze srpske reke Kolubare. U životu se Milutin dokazao ne samo kao veoma talentovan umetnik, već i kao odličan predstavnik svog rodnog grada Lajkovca na međunarodnom nivou. Mnogo godina na čelu turističke organizacije grada. On organizuje međunarodne susrete, a da njima prisustvujemo posrećuju se i meni i mojim kolegama u ruskim novinama. Milutine, čestite ono što je zajedničko i gde smo se prepoznali u ovoj saradnji našoj je pre svega ljubav prema našem rodnom kraju i uverenje da je naša Kolubara velika, to smo dokazali mnogo puta i mi nismo crna rupa na mapi Evrope, nego svetionik na toj mapi i da smo taj svetionik upravo pokazuje jedna od najsjajnijih zvezdica, tačkica, kako god, atoma, kako u tom svetioniku Milutin Ranković. Hvala Milutina na svemu učinu. A evo sad i da čujemo domaćina ove večeri vajara, sveštenog drvorezbara, pisca, kulturnog delatnika, Milutina Rankovića. Poštovani prijatelji, obično umetnici vole da pričaju o svom radu, vidjet ćete vi. Naime, uglavnom se vi poznajemo između sebe, pa vam neću uzimati vreme u vezi sa tim. Već imam obavezu da nešto kažem iz knjige, jer je tako najavljeno u ovom katalogu, Zdravice priče i poneki stih, čiji sam ja autora. To će u stvari biti najave za grupu Šapčanke. Vrlo brzo posle toga imat ćemo zvanično otvaranje izložbe. Zašto je Šabac mali Pariz? Šapčanke će vam pokazati, mogu da zauzmu binu, dok ja, ako smo već pomenuli, to radim Zdravicama i ne brinite, znam da je malo kopno, neće to biti predugo, imat ću u vidu i zahvalno što ste tu večera sa mnom. A koliko vi znači, koliko ste sa mnom, i ja koji sam, ajde da opustim atmosferu, kada sam isto trebao da se predstavlja kao Milutin Ranković, razmišljam kući naglas
I šta sad, da li kao vajar, da li kao slikar, kao pisac, kao sve što sam radio u životu i tako dalje. I žena mi kaže, priče i to najbolje umeš. Pa evo, onda ako je tako, ispričat ću vam jednu savremenu zdravicu koja je upravo na konkursu Biblioteke Dimitrije Tucović nagrađena bila je pod pseudonimom. Skadarlijska bekrijska, ovu ću zdraviti Skadarliji, stolu u ćošku po rođenoj avliji, što ode na doboš u kući svojoj tako postado dođe šlako, o jednom trošku, za ljute rakije bure i strunu ciganske tambure, da mi tambura od putujućeg glumca do 3 šešira, gde čekaju kupca slikari, dok noć ne prođe, a kupac nikad ne dođe. I ovu zdravim za poslanje bekrije noćne, što su bevandom grla kvasile i štikle, tanke i noge moćne beogradskih dama, da ostane među nama. I one su me pijano pratile sa belom zorom, kad sam sa naporom dizao glavu nečešljanu sa kariranog stolnjaka, da kelner pospremi kafanu. Zdravim to mesto ispod oblaka, ni na nebu, ni na zemlji čardaka, u kom je živeo Đura, bez bakšiša i kusura, a na ga vinom služila, duša mu za milom tužila, pa jednom pri loše vinu u stolici zamalo zaspao, napisao otadžbinu na nekom parčetu hartije, ko što niko nikad nije ranije, ja opet zdravim, a krčma toči vino crno ko njene oči, vino koje blaži bol, violina svira mol. Sve mi pesma znači, ej svirači, laku noć svirači, smo sebe opili, laku noć svirači, dušu ste mi dirnuli. Davne vatre sad gore, plači srce sve do zore. Noćas sve mi pesma znači, hej svirači, laku noć svirači, pesmom ste me opili, laku noć svirači, dušu ste mi dirnuli, laku noć svirači, pesmom ste me opili, laku noć svirači, dušu ste mi dirnuli. I da ne gubimo vreme, znamo da vam je toplo. Ovu pesmu ćemo najaviti kratkom pričom. Radova priča o Iliji. U priču čuo sam onomad od Rada Dobrivojevića, narodnog pesnika i pripovedača i slovca. Njemu su to pričali njegovi matori, a on opet veli da iako je sve to zapisao i mene lično pričao, najvoli isto to od mene da čuje, onako kako sam ja upamtio,
jer tad mu suze udare na oči, a u grkljanu mu zastane nešto golemo, nali, koraju i ne može ni da prozbori. Bejade to u vreme velikog rata po stoletnim maslinama na obalama Drača i Valone odmarala se pretekla srpska vojska, ona koju je Bela smrtnim išla u albanskim gudurama. A i vojnik je već seljak i kad malko predane i iole mu lakne duši, razveze priču očem i drugom do domaćinskim nepovršenim poslovima, čeljadetu i starom